Kwa ihinda, family ya Jeff Mwathi ikoretwo na ihinda iritu na kigiriko kinene magieterera kumenya kiria kioragire mwana wao, giko kiria gia kumithirio ni namba nene ya Akenya. No riu kuri na mwihoko wigii uthuthuria wa gikuũ kia Jeff thutha wa mucirithania wa igoti ria MILIMANI ZAINAB kuheana mwerekera umuthi ati cira uyu ugathikiririo tareki 10 mweri wa kanana mwaka uyu, akiuga ndeto ino ni konainie na muingi wa bururi na uguo nginyagia mwena wa thitango uheo ihinda ria Aira kwandikithia ndumiriri ciao. An exhumation order was issued. That was done. A file was constructed. The same file was forwarded to the Office of the Director of Public Prosecution. The Director of Public Prosecution has recommended that this matter, there is nobody directly involved with the murder or the death of one Jeff Mwathi, and therefore his recommendation is that the file be taken to a public inquest. Aira 35 nio matanyitwo gukaheana wĩira wĩgiĩ gikuũ kia Jeff na guteithĩrĩria gukurana uria gikuũ giake kiahanikire na nia mamuragire. Mucirithania ZAINAB agiatha mwena wa uthuthuria kuheana ndumiriri iria ciothe ciandikithitio kuri wakiri wa family Danstan Omari na aria mangikorwo na wĩira kurio kwiyumiria niguo kihoto kionekane. Quest inapeanwa wakati ambapo serikali imeshindwa kusema ni nani aliyemuua Jeff, lakini serikali imekubali kwamba kuna mtu aliyeuawa. Nani aliyemuua na mazingira yaliyokuwemo wakati wa mauaji yake hayaeleweki. As the defense, we have our best foot forward and we will do what is necessary to uncover who caused this untimely and unfortunate death of Jeff Mwathi. Nyina wa Jeff Mwathi augite ari na mwihoko ati nimekuona kihoto kia mwana wao na aria mekire giko kiu mamenyekane. Nimewashukuru sana kabisa wa Kenya, especially hata wenye wako nje US na wenye wako Middle East, wamekuwa pamoja na mimi kabisa, wamenitumia message, wameniongelesha, wamenipea courage. Sasa tunajua tutapata justice ya mtoto wetu. Tumeumia, tumelia, tumehangaika, but tunaamini kuna Mungu juu mbinguni. Thutha wa uthuthuria uria wakoretwo gitafanio hau kabere na nginyagia gucungereria mwiri wa Jeff guthukurio niguo kuoya ithimi cia guthuthuria na kumenya kiria kiamuragire, undu uyu ni wahete aciari ake mwihoko wa kumenya kiria kiarire mwana wao. No na thengia wa uthuthuria uyu wothe gutire mundu wacokire guikio ngono na nginyagia muini wa nyimbo cia muthungutho NJUGUNA kana DJ FATXO uria Jeff akwiriire nyumba-ini yake akiehererio thitango thutha wa wĩira kwaga wa kumukuruhania na gikuũ kia Jeff, undu uria wararakire family ya Jeff na kuga matinaiganira na itua riu. Ngiribotera Kameme TV.